Evo nas, gremo na Malto, tukaj smo zbrani člani, ki še ti tukaj. V glavnem, ja, začeli se je ful slabo, ne. Zjebo se nam je kufr, ki ga je Luka vrgel nekam, ki ga ne bi smel. Ena je spodaj pod vlakom, sendvič je... Ja, sendvič je bil najbolj ogaben sendvič, kar sem ga kdaj jedla. Vlak Si nisi probala unga s sirom? Ne, si. sem, da sem ga probala s to, no. Fuj, Super. fuj, brez veze. Fuj, in siropu. Evo, na letališču sem dobila za 3 evre 6 kinder jajčkov po neki ekstra ceni. Mi smo na Malti. Pristanek je bil nice. Malo tako, malo raf, ampak je bil epic. Evo nas, prispeli. Smo tu. Lidl je na Malti, glej, moraš to posneti, Lidl je na Malti. Lidl je na Malti. Luka je že dovati, glej. Luka že komunicira s Slovenci, ki so prišli na Malto. Jih je kar nekaj, tako da bo zabavno. Bo zabavno. V glavnem, mi smo tle. Se vidimo verjetno kasneje. Smo? Mosta. Bazilika Mosta. Nisu bazilika. Mosta Bazilika je to. Prišla na vrh. Ne vem, koliko jih je. 50 stopnic. We're done. Woo!
gor tu shelter. Scary. Kot da so prišli Irci na past. Kaj, s tem so tolkli po glavah ali kaj? To še ni nič, boš ti že videla. Naprej, ko bomo šli, kaj se, če so čekaj dolgli. Scary. To še danes boš videla, je tako, Luka? Le kjer žage. Welcome to MTV Cribs. Tle je Lukatova spalnica od danes naprej. Ja, jaz bom pogledala. Tle so si kuhali za jest. Krožniki izgledajo prani. Epic. Mind your head. Mind your head. Hello. Kje smo? I'm Dean. Wrong, we're in King's Landing. King's Landing. I have it tomorrow. Nisem potem zaprla tvojo sobo. Zaklejaš? Ja, pa sem čopala one kalamarčice skozi. Drugače? Sen kruh je Pa če malo pate. No, po en čizg boš šla. Pusti moj pate na miru. Pa po en čizg boš šla. Samo tako en background info o konzerviranih morskih sadežih. Kalamari. Kalamari. Dobro, tudi prav. Kje smo? Valeta. Valeta. Slabo. Slabo, bro, slabo. To pa zavedno ostalo na videu. In klasika. Kjer je fontana, tam je mama. In kaj boš ti naredil zdaj, ki imaš mokre čevlje, bombar? Kaj boš že poslušal? Ja.
Malto za en. Reči, vse mesta reči Malte, pa eno Mar se pa ska, ne vem kaj je to za eno. Daj poglej, no mislim, da je. Jug. Marsak slok, ja. A to je una ribiška vas. Kao. A ja? Ja. Evo, tu smo. Okay, prišli smo v mesto, nabavili smo piškote za 30 evrov. Ni bilo mavrično, ampak je bilo. Ja, uni piškoti niso bili neki baš dobri, ampak smo zdaj dobili traditional boat in gremo vse okoli otoka pogledati malo, mislim, vse okoli zaliva, pardon, pogledati malo, kako vse skupaj izgleda. Tako poteka naše jutro. Good morning. S čem jaz živim? Kaj gremo? V Siđeli. Kaj ti se prav trudiš, da bi bil v vsakem videu zgledan tako utrujen in jezen in žalosten in fed up with everything, ali zdaj gremo v Limestone muzej, predvideno. Če pridemo do tja, to je predvideno. Se vidimo.
Dingley Cliffs. Dingley, Dingley. Dingling. Evo Medina po noći. Ni žive duše. كمان مواتشية Evo, označili smo naš kraj. CMK. Evo, subway that's not a subway. Luka, Luka, kam gremo? Kaj gremo delat? Kaj gremo delat? Gledat letala. Gledat letala in snemat letala. In zdaj smo šli dol na eni postaji, ki ni lih kao klasična postaja za hoditi dol. Bomo najdli en spot in bomo gledali, kjera letala grejo v buri. Bomo snemali vzlete.
oziroma to, kako grejo mimo. Si pripravljena? Aha. It's gonna be fun. Luka, daj zapleši malo. Grozno. Ponosni, da smo Slovenci. Grozno. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? You're all that I am. You're all that I ever was. Is here in your perfect eyes. I couldn't always see. O Bože mi, To so celi zvoki. Na podoben način vas smo učili napraviti. Tle je nekaj bilo, pa ni več. Si predstavljaš? Da to živi, stari. Meni se pa zelo da krivo na prst pomakanja, stari. Scary.
O, tle smo. Kaj boš povedal? O, lega, možiček. Na vrhu. Možiček, možiček. Luka se skriva pred nevarnostjo. Dečaka tle. Joj, Luka, ti prav za nalašč. Zdaj smo na drugem delu rova. Hejo, zimzelen, na hlabu. Grof gori, grad beži, vino teče, nače teče kri. Grof gori, grad beži, vino teče, nače teče kri. Smo mogli malo, ja. Ker je ful dobra akustika tle notri. O, Marija, hodiš tle notri, že 10-20 minut smo notri. Še kar je teh rovov. Tle so že naprej. O, Ni že Marija. urejeno, ne? To mora biti še kilometre in kilometre dolgo. Evo, malo pojem. In the horrific times. Luka je zginil. Ziher je za enim kotom, se skriva. Pazi, tle. Pazi. Luč, luč je. Luč je. Sem shvatila. You've been spotted. Ojoj. Kaj je tam na koncu? Zgledala je, ko je na... Scary. Evo, Luka je najdu izhod. Ampak pač ga ni. Mjau, Na pomoč, mjau. na pomoč. Dva nazaj, hajde. Pička. To je konec našega rova, zdaj gremo pa ven. Ej, kje smo? Opa Village. Hello! Where are you from? Slovenia. I love Slovenia. I believe you. I am going there in my holiday.
Evo, to je Lukatovo novo stanovanje. Lepo imaš tle, Luka. Pač lepo si uredil. Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew hard, a boat dipped down. Blow me, bully boys, blow. Soon may the man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Danes pa gremo nekam. Kam gremo? Się naoglądasz, jak będziemy patrzeć. Sad gremo na... Blue Lagoon! Gozo! Komino! Woo! Kaj imamo? Rum, gin, vodka, tequila, dead by sex. To imam jaz. Ti imaš motherfucker. adios, motherfucker. Jaz imam Dead by Sex in Luka ima Pusi. Wet Pussy. Carsko. Ovo je ludo, brate, ludo. Epic! Luka, kako se imaš? Ne bo delovalo tokrat. Mama, kje si? Kako se imaš? Evo, oblačen si. Nogavica, ona je šla dejansko v vodo. Se kopala. Ja.
tle se imamo preveč nice, mi bomo kar tle ostali. Next stop is Heliport. Alpine. Gremo s helikopterjem nazaj. Kam? Domov, ne? S helikopterjem nazaj. Heliport se kriče. Ja, lahko. Če gremo tja, ja, lahko, sej. Moje ni drago, da ga ne jed. Dolgožive ni pa moje nekaj dobre. Kaj boš povedal? Za Koper, ale. Forza Koper. Da ti prstuhe dam. No pa je, no. A isto ste frkeće. Ćao mama! Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I can hear you waving. Oh, I can kiss the way to play. I will stand by you forever. You can't take my breath away. Don't let me down. You have found all of the remember to let it into your heart, and it can start to wake it better, better, better. Na 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 na. Hey, so fucking lovely. Na 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 na. Hey, Ja robię ekstra zdjęcia. Ja tu robię zajebiste.
Luka ima zapovedati eno zgodbo, ki se je zgodila v Valeti včeraj po noči in se končala danes popoldan. Prosim, povej. Bil sem zunaj in valjda je kot jaz Mona izgubil v denarnico, ne. V denarnici so bili Denar, osebne, vse. ključi od hotela, vse. Koliko denarja je bilo not? Vse to. Šel sem na policijo in fanti so našli. In predtem smo, ker smo se bali, So sekirali, da bo jaz ostal tu. Kje? Luka Petešič je bil toliko pijan, da sem ga klicala po telefonu in je govoril in sploh ni vedel, kdo je in kje je. In potem smo šli zjutraj z zelo prijaznim človekom, ki smo ga tu spoznali, ki je naš član, do ambasade, do vseh teh nekih uradov, za narediti nov dokument, da bi gospod Luka lahko sploh potoval nazaj v Trst. In smo vse zrihtali skoraj že in smo se pol vrnili v Valeto in kot je rekel, Hajvan je najdu denarnico. Že Prešeren je rekel, Bog da je norcem pamet. Kakšni so občutki? Jaz ga bom ubila. Gremo še enkrat. Ajoj. Good day, guys. Kako smo danes? Kaj je to? 9. dan? 8. dan? 8. dan. Stvari v rok. Malo smo crknjeni, ampak bo. Bye. Evo, še zadnji celi dan tu. Malo raziskujemo po Auri, čeprav sem piše Kaura. Aura je to. Ampak se prebere Aura. Danes gremo v akvarij, ki je baje full noise, what the fuck. Ne, jaz bi največji rekvaril v Evropi šele. Vsi žalostni. Sad face. Ne grem na fucking mrak, v Parizu. Ja, čisto za zanimivost, baje v Ljubljani bo minus 20 stopinj. Ne jutri, ampak kmalu. Tle imamo plus 20. Bye bye. Mora biti. Fishy tunnel.
lepe. Kaj Boga sama tle. Kaj si pa ti za ena defo riba? Glej to pikico spodaj. Kira oblika. Kot da si vrgel en momo notri v vodo in se napihnil. Glej tega spodaj. To što ima glavo, te pragore. Pa glej tega spodaj. Neki A ja, če je vonica. Mini. Kakle plava mini. Lega. Smo si velik. Ciao lepi. Fish are friends, not food. za noža stari. Dobro, vsi meni sem tudi sem... To ješ... To, kako sem debela, bi imel tudi... To ješ cel teden, stari. Samo nas čovali, bila, kaj. V podmornici, kaj delamo v podmornici? Kako smo prišli v podmornico? Wow, kako smo prišli v to podmornico? Ne vem, en gospod nam je odprl vrata. Okej. Luka, kako si? Dviga se mu. A už bruko? Lej to! Kaj dobra! Mr. Mustache Fish. Takoj gre proti tebi. Oh my god, epic. Lej, follow him. Tam, kjer je Luka, tam grejo ribe. Aha. Lej, no. Ejo, ta je že prišla. Epic. Mogoče vidijo tudi moje lase.
Ne bi hotela, da me taka riba poje. Evo, mi smo na poti na letalo za Trst. Naša zgodba se počasi končuje.